من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد كنسي watukufu mafundi wangu wababa wangu watata wangu wanashwa wangu wanama wanzani salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mwenyezi Mungu ajalie iko mahala nimliyonga nina muonono Mwenyezi Mungu arehemu wafu hatu jerihunde wanduba wari rehemu wakati rijohu fariki yabe unono owalo wawade o atomo dolani Mwenyezi Mungu awatemo dolani siku lelo winji haruma o ana maisilamu wa Komori wanjia mondolani Mwenyezi Mungu abarikishe zondola za hao ya jalie wahundane na mali na wana wa Komori walo ulayo wenji wadungao eshulia he manashe Hutwiram walo Komori wadungao nono na wenji walo honu ikayao zonti ngari ambele yao Mwenyezi Mungu ya sulihishe zendola za hema Islamu wana tijabanu jeni wabieni ndongoza mhimu msada ni utahao shanga mjommeani ho tukufu hanyu banga ndongoza mhimu na mjommeani 30 sekondi ho tukufu hanyu banga bori sala mhimu kabisa alazimuri ziwehe wana wasainu keiti ya ukamda tuleja yambiwa Komori wa Komori walemewa harumani ni wenji mlemewa ni matura wa mwalemewa kejuze sira rao shaholi horirenge miade usoni mwa Mwenyezi Mungu rirenge miade usoni imani mimi personnellement tina ujwa urenge ya wandu wakati wazile erana kredi wala tema pesa wanishilie ntojani ede atana wasindi heni wavurize ni watinze toamae suanga mjo realize erevuna irenga ne miadi na irenga damino wa Komori au pako wa Komori wa hunda na madhamana wajoka wa aminifu wa adilifu waenshi enamna lazima wanadamu waenshi hau eroha hangunge kofidia yahan yode miadi ya mwana esabidi do umonesani izo ya kaulazimuri zifanye haraka banu Mwenyezi Mungu ajori wasulisha hauka kanti yeti sawa ne ubuje na izo Mwenyezi Mungu azamba hiyo demani animea oni ukangani na watukufu wenji mintina site ntina page shanga mina mbavizama abone ikayao wo ushinda wanidungu bana basi ngabo wawondole mewani wa bloke ngabo wa kananza ngabo wacho unanza ngabo wacho hanze mbwana shati kangwa nanza wala ngwanzo ngo ngabo walona hamunenti haina mndu ngena enia nizo yati yode mana ni mmea oni ho tukufu hanyu mni saidie message wa swili winji wa Komori bangabo walo zanti zinroji ngabo walo omasiwani ramali ranzwani rangazija yabo ngabo walo honu ulaya tijohanza erisala inu wa waswili ilimjue baada ya yankilia hanyu ngejora mboka ezanugo zinu zidungu nzia ukezia dunga nzia ebanu kweli au kabati kweli hau banu jao yode mani anakahumeani ho tukufu hanyu directeur haina mrulo na mreka WhatsApp reka Facebook yambeshe message hiyo jazakumullahu khairan kwezi watukufu tijabanu jeri hadisi nimwambie ni ezilio hauka eze media za Komori ezilera zino au zentu zinu kwa tahoma hala wa izo media ya oma journali hawa wandu ambaye izo rezo olio ya ubitse za henti pia wabauso mahala baloma elena mtuzina feleke na mboka na wandu wazinao izo media izo page ya oma journalisti basi ende kufilme ukumbi ende kufilme wandu waloma elena ende kufilme wandu wazinao sheko ile zahamaj wakati wo entire ngwa ni wajufumu waenda kwezi watukufu tijabanu njeni mrongozeni nimwambie nezilio nirudi nirongoze bandu ya wandu ikayao ezongozo kajabidi ni parujoza baba shema na njoka uzamba doka kabati mahakama Komori amonao wa ulwa ngamona wa hibi wao abonge ngamjoka nza nirongoze mruamba Dr. Ahmad Abdulatif ikayao wode directeur wahe e conseil d'administration yomeki na haina na Farida Mwalimu na haina mndu ikayao ngu fikiri ukabanu ngamkazweme kindabo ezengo nizamba abantu zonti pia eze ithbatu pia tazinu banu lelo ba habati mbi hamasikitifu zindiza zintambisha na dezendabo manama Ahmed Abdulatif ala harmum jumtukufu wa mde ya zamba
asibabu de dhahabu ya wandu zintambisha bo aukaya mweke mru atuhengu mru kanti shambuka jua ya hima ya kampala pala eze ithbatita zinu banu pia eze signaturine zonongo mazamba gizo bandu wa Ahmed Abdulatif sha wa Komori ngwaona zinji ya ukaniwambi ezo nande endini ila mata enamne no atandi wa Komori kwezi wa Komori kama mjulizani ya uka emakatirilo nayo yanu habari hapashia roalo aeroport roalo asekna habari ngujihundromaro ku hadunga na nemrumshene mwana ili huenda yafanye tretima einu wa watu bona imana watu la wabona hindisha balongo joto le fahari pwabo ya ukakujafa innaka mayit wa innahum mayitun Mwenyezi Mungu haba abonge juha ujitemvu zine babi shawanruwa joka huduzuha eze duaza huwanruwa warahitwa wa wafunga mawahibia mawadara mawatoa bontitu Allah ika ujo yashiro bon habari ujo pashe zambio zungu hena mnayone harara au dawene mrumme mkenti mdo jo kangarla lao hunu utumbili ntunda dawutima ngamjo kama de nyandrongana pantela teri ngamjo zungu shema la yo atamde university katile bawla la bahne bane ngula ndo humenza shonga le dosu tari bombarde wasro ebani geda ngamjo zungu wata Israel ngamjo fia malaho ni mawantu shaka mna ufio muhanyu hautotawa ya tabia wa Komori abonge ngawe made kutulumo wa Komori olio ujabta hisama hukazana daonu wana aho ngofikiruka wana ho wajuba kia batadahari shamisa mbio wa Komori kengwanzao na wadunge kwa tuta hizo za hao ya ukana wandu wakana mvu wakana majeshi ya hawa ni wakana majeshi ya barini wakana majeshi ya uivande jumati wa sampanyi wa wala wapia mitila wa mwaziza ni ro Afrika ro Arabu mwone namna wangamia facilement kujamba emnada ya bashanda borahari tona wandu umo masiwani ya ufanyeza lazima kwezi watukufu wa Komori umjio hangu harumwe embana inu tinjia hasibabu ijihadi ya ukati uliliwa nga manzo lidibe au nga manzo mahakama mahakama ruliba kabatiza mkinishiha hasibabu ya uka ngabo wenji walo Komori ramadhamana rawatoma dhamana ikayao warenge mali za hatu ngabo waturenga ngabo wabaga rjo ufanya watufanya walitintitwa maya ngabo walo bonze ngabo walo ndani walitintitwa maya uhusembwa na ya hatuinu ngabo waleze mali za hatu ngabo watuzila ifo wadozi jua ukangalizi jua yabo ribeha mali ziliwa wala wambangu wa wanili yao jabori wanili yao hunu kwa tina wafanya ebanu basi ngabo wadekuraje washukuru wa angari ya mafujari ngabo wateneo Mwenyezi Mungu akaurungu hamba minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahi alayhi minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila ngabo hakikisha ngabo wafionzi yani ngabo wa traise wareche aina mdunge na izo bokoni zyo amini yoni zyo alingana nizo yazifa haizo mimi personnellement mnduna fanye jarima hata ekakada ina zali haroha arangaria yabo mimi ngamjojibiwa eka ha jitu hanzimia ukangurosho wandu wala quelque soit zenogo yarenda wakati yoke risarwa swili jefanye mahakama yode mimi ngabo wandu wenji ritalifia nao wanao ya ukakartonza risomona jao ya kajao ngujofanya jao eka mruharende nai haono kazi ngozini kestinjema hajara amba hamaniyo wandu wala ngufanya nugo zake aja mfanya unafiki susa hete eka mdunge hunu habangu wano na balazila rabo ena mnatofanya zalingana nae shami yeme mdu joka haruma ufujari hambangu roho minga mjo mrenga himihono yemili riwane ya uka ngabo oraka hunu enda hula ngabo wakahula wajujo uroha ewa roha sababu kwa janu kwa mbabizahazi ewa roha sababu wajito ewa roha sababu ya ukangwa una ukasafa pa ngwa dhara ulao ilati hizo wafungiana izoza hamdu neni ya yaha abange kwezi watukufu ngabo masuala mararu muhimu kabisa ya kautongeza ni wambieni ya ukanga wazaraia ngabo wandu wanzoa te problemu antro ya malina nzuani ya ukanzuani ngwa upre ya uka paka 2029 warenti ya azali enti hata 2029 haina mru uaide fikira hiyo ya ukarendera kenti hata 2029
emruonga mumhisi yaukana uweti mru kwanze Komori haina mru ufikiri kenga mnishia wana mnifanye sinyi shele wakati nga mtorongoa iundi ya bala ikupe awe connexion na mtofanya sinyi nionekana nga mnishia haina mru uamini sharia shazali nezerugo ya zambao ni mabieni ukana haina mru wambo ngwendo ya linde ya zali hata 2029 woti mru lona hajane Komori wo mru usaidio ya zali wo mru wambo azali ngefanya hizo anzao hata 2029 shazali kachavotiwa azali kacharekonese sharia ya bwe mru tuka utambe mimi amna kenti shahangu 2019 na singa ruonao imadza hane male ni zetabu nezo izo pia zijirio yabo wo mru wekaya uzoda bwe shamafilisha ngwanzo ya jiani kwamba ezi awata yo ya ulawa yafe jua ulawa wa hafa kabondo janza wabirie chao wambie chao emananyasi mtukufu almarhum الدكتور يوسف سيد ومجيني تاوين hapara mru Faransa hama biokana wala ujo kima na nyasa ula wahafu shanga mjoja nuhambi ezenongoti halibanga mjoja Faransa tihale mro ula Dr. Yusuf Said haula wahafu zenongoda ruzaka utunge zani fanye direkte inu dazinu kwezi na mkera dibo wa nzuani mielewe azali bazali ekangura do andunai mengoni mwa andu walo hasara ne zimbi ya Komori do wanzua auka wanzua ningwa nshio nai wangazi yangu nshio nai wa malingo nshio nai shekaro do angalia o wandu wa ula wao haku harumeshe si washamaore ne mabaya meji wanu wanzua baada wa somo wenji wanzua kitapili yabo zetabuzi mhundra woni nzuwa ezetabu maona yauka lebe alaho wangazi chano wa mwali wanda wafunga wapulilio badi raisi Sambi badi Dr. Gouverneur Salami simambia ni okake na ukiri bo watukufu bamtume hatukafanya namna hiyo sallallahu alaihi wasallam hatutukaba kwa msiri wa Makkah al-Mukarrama au Madinah al-Munawwara au al-Quds habakia do swalino soma no haba munguna nusuro usilamu basi shahanjila na zibani hatowama liyafanya zangu hizo pia na hizo Mwenyezi Mungu hazamba ukana la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulul darar wal mujahidin fi sabilillah ya kaanti no subuje wauti sawa fallala Allahu almujahidin Mwenyezi Mungu haprefero wandu wanao wabuje wafanya jihad wawanilio si hakisa hao fallala Allahu almujahidin bi amwalihim wa wanao jihad hezemali za hao wa anfusihim nezeroho za hao wazitowe fidi ala alqa'idina daraja rahanu wandu watokanti basi ya bora indensi ha aungawe na maji kutaparuka na tabwa maji wewe walesa kutaparuka na tabwa maji kutaparuka na tabwa msomo haina bandu yanza ngo ipariso kama mahakama kuja dhulumio zonti pia gezo hunda emana usojitwa fidi haindi kwezi watukufu kena ukiri Mtume sallallahu alayhi wasallam haba uso wa babahe na wajombahe wa Quraish wende hata wamtoa mji zoli zarihunda sha izo zaka mhimu na kansani mwambieni bana haina mruto taro mwezerezo zino atamba singa ndora jipanga hata 2029 efasira hapo bazali fanya izo antao daono wana ne mrumshe na muwewa wa mwanzao na mfunge wa wanzao sha hatu sisi nga mwanzo turi hangu denjo jani jo kabanu abahamila bideni badele gari sha indani fanya aksita rekanga wana permire kakutina yode fasira yao na surtout comme jo kazalika javotiwa abo uwo mndu wako wanzo mbatu urusha woti mndu na hamu nenti ya hatu go wakoma uringa mjona ndiye keti njia na indeje lingoni odo pande wa manu nirudi ni me wazazangu wa babangu watukufu wa heshesi wa shansuwana nuangazicha nuwa mwadi Mwenyezi Mungu chuwe zeni ya za hatu banu garanzo sambia fungulu au kartuta sambia fungulu ikangaranzao endongoti ubaki na hitima na dumacha ubasi arikeradi basambige bidio atolo hamvu gebidio atolo hamali sambinge bidio atolo hamvu na mali bakana uro habala hadunwa benge dunwa zo ufanya rongo basi bahi Mtume sallallahu alaihi wasallam akajajo juwa ende ya do wana atapasulo manyo gebidio rinjilane sibani surtout do wakati rijwa ya ukakabati parte ku hamaju abanwe mana niko interpeller juwa wando wenchi wando wenye mroi
wandu wahida ula haki wahepel de pari mzima ya zingara hawakati elarifu ikoli ya zingara hawakati muti ngamone ukamibana siba bunda o laila wa nahara ramasure mitana wasirran wa jarara unongona ra ujibenu ngari daidi yao yabona mkera dibo watukufu mfikirie jo imraji bake na ukira hina usiku mtolenda montamando misirini mo dépassement pesa ya biskuti na maele na mituzi na ziwa na tibe wandu hila amba sambingu na mfunguwe basambika na ufungulwa ha usemi yono cha ubasi sambike biliwa fungulwa hamvu na mali parce que azali hamfungu hamvu na mali de namna yo mwana wa mtukufu Buston Abdul Wahab no wandu ambangwa ya joinda ware votida wana azali 2029 izorabo ezatende ziri somo izomarenda 2019 izomarenda 2021 izomarenda 2024 idoda aba utoamini ya ukana kabo mdu jota kabili azali 2029 wallahi kaile tidaba egechika ushinda wandu kwindi ngawena ndu kwindi ulona garanti ngawena madepite kutina depite ngawena majeshi kutina ngawena seni kutina ngawena kuru kutina abo wedada ikauchamba kama mtikandari mavotina shinde azali ngochika mshida hizi zateleke tusomesa wajipa shaya matwi ende arondolo ya njame turu yetu na mjoma ngaliwa na nyasi wa mwadi rilenge turu au rilenge nsi atoba skarti ya rumatu ngaranzoro rilenge nsi yatu mnatse jaja abala ula baja do ile sound wanu ya ukana ngamna linde 2029 bazali wole timru wa sharia ola timru wa miadi hajwa hizo areda ola kaja kanti banu wallahi kazali ya kanti ahamu yanti azali ya kanti ya kwa wandu wafu katuju wangu tukufanya jila ene group yo hao na wanu tipi izo nizora katari mwabieni ekerinji yana inga mjora ambia rireje ngoni emhimu ya director yangu yinu indikozi watukufu emhimu ya director yangu yinu ngamono ya uka wanama wenji aina mredabu wa party olio ya utanganya rifanye itihadi kuwa wala mtu jenda hula weya jare mewe weyende hula wanama wenji rawalo komori rawalo faransa wamba karina udunga mndwe kati nawe amini yo wewe mimi bangu leonga mumjibuni bangu njaparo zitafikirani ukana kama nzuni tawali wa Komori mimi auka haina mndu utoka senseri na nywa Komori ngutuangalia mndu msheno wana ngutuangalia mji ngutuangalia mraya ngutuangalia shama ngutuangalia namna mndu adepase hawe kama mwanzo afanye uadilifu geju zenti ya kamili boko uwinji wa jinga uwinji shamfilisa mahala walongo ma udaji jisiwa jiwambe uwinji wa wandu wikayao bora mahala wakaloma elena mboka na tebere wende wa halena na masalati wodo winji wa Komori yabo yo problemu do ronto aboge kwezi watukufu holiho de twalabu ya hanyunyi wa Komori mana mbiani hizi kana emana tutende hindi mimi fahari tikahamba ngabo wenji aunga mmono wenji na kwati wenji yako akalelo ko parsa makandida wajoti mizimengomira renga zali hafubanu wallahi bila heke wajoka mtini makandida 20 engema bagabari wa voti banu wallahi eke Komori ajukana makandida wajoka mtini 20 show 20 wao haina mndugu yeze milioni neze miliare kazali hafu ya tia fanye kampani ya wajirize tiriko ya wajire mabishi ya wajirize ambiado na mbadi na nzwani ya wajirize lojmane ne malaho ya lomi chini hatu ya fanye kije ya dolisa no sound wa tipi shen think yongamani kabatu ulo pre ya to mba hitu ekaga mrongo banu mjamba haibani tole hamba bani son tipi angafanya ashe zora buti son tipi rijo kalika ke son tipi abo wenji watu to mba hitu ngabo abango wanzo sisi wanu pareni bwatukufu kadimu abile za kweli baba nu arumani yini ngabo mafundi watu bana ngabo wababa hatu ngabo wazaza hatu ngabo anashe ngabo mabani hatu ngabo anashe watu yabo ukarna utoto bana ndo yana kado amba ule abana mnyanya na mafiti marufu kebidio wakati rikema senseri ne zero za hatu rikema senseri nani au haina kauli lina baba nilonge ngelijo sisi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haina rugo samba baba wallahi ngeza ntifo amge mitsi kanzani mwambie ni ukana kabati atujojibiwa ekenda batende udopa shele gari hilo nozungulia na mishahara bure personnellement ngeti mndu yezi wallahi ke balo rais ya Rwanda ruma yabo ya jodoli momba hilo wenda yafanya rukwe kama fanya mtoto mwangamize timu hidi za malima deza mjambo baba ngojodoli baba aparaka president aparaka deputy dai ma deputy wali yonga fikiro kana wanwa jola wabanu wadolipo wanwa deputy wa hindi enti hatu katika udo wali basi wabo hindi abangabo mimi fahari ngamjibo Rwanda wajojibiwa ni tende bakwa 3 milioni katindami
mimi enamna naona eziberu nezizingiri ne masakala ya wa Komori amjotambia kwamba ampashole gari wandu alisindi he nodwangala ni uleka batimba ndo usindi hale gari donc ngam prefere wakemana ama ndumduhazi au moto mdumme hau mdumshe yatende bami ngamjomsaidia amjosidi hale garata pakalipata sheka titende mimi wandu walivurize abonga mjotambia na mimi meketi teleza mdu wallahi mpaka riwasuli yode mana mimi sabili baneru kuturukanaga mwanzo chao mimi ranzimi swiri miwelewa ya ukana homdurumenti hatu nganzo mdu yelewa economy haumdu yelewa ndongo za diplomasi haumdu yelewa ndongo za sharia shati chindu le tsocha ula le somo diwani au li somo ndongo sasa hauta jabe kana nzonti cha ubas katuyelewa economy shondo yuko yiti katuyelewa shaina tutabaliwa kazwele kofia ngambwa icho ngamfanyo chao yende adozungusiwa na mafitina masakala ngamazo mdu elewa ya banufanya beti zinzu enda ajabu sinti zisoma ngazo mdu elewa diplomasi ngazo mdu elewa izi relations za ukarimu repai utuelewa ndogo za sharia na kanuni etiti torimwa kibalambwa kitsorumwa kishenzi kina haramu ngazo mdu elewa iktisadi economy ntinu kiona problem kadha na yinu ichwa faidisha ambayo kadha wale niyo wangu na mfingwa na bahari shatena mdu unaenda tendeti somo ndongo za fikihi tijanga mazuri kipresida wanaenda soma ndongo za majangwa za kipresida wanaenda soma udima ngoja za kipresida wanaenda soma informatika jangwa wanaenda soma letra jangwa za kipresida basi ibanu wasoma letra maana sio majodo antiese barua hida wanje ya diplomasium ewe wenda wafanya economy maana utocha wajie namna yeti joba sawa ewe maana wenda wafanya utwabibu shango tuona doktori hajangwa za kipresida anatoa wale wa fao ndo kwa Tanzania ndo basura abango yake ministry kutopashia ezingo izo ntipia ngutona ukamsa chacha abonga mimi fahari haina mwenzankiri harumanya nya isahilo kana tisanga mi en danger parce que oandru na wa trouble oandru wa ntipia haina ujoni parisa ngo Tanzania poshe hizo ngabo majeshi ngabo yefami ngabo meki ngabo ntipia haina mru ajotibi wani hundwa ni baya shamni simude uju ekali ni hundu miti wa mado ekakeli cha ni hundu miti wa mado abugabo tikantana bindi tijotibi inge mnikubali ya banga mina hazi wako ikabla zimu hise zentu zinu ngami haruma concertation wafanya gouvernement mbili kabati ya bihandu wa hanu wafanyi hamazama wafanyi hama parti ze alliances ze union ze front na izo ntipia abasanga maruma hazi ya utungua wandu haruma wandu wa ntipia jitendeze mndu na ijana au jitendeze mndu mme au mndu mshe au mndu mduhazi ulo mrahafu ya tuparo fanya chari maruma ntia hatu wanu bwana yode fikira ndo niyo ngamfikira ukana haina ndongo yabo ngamihama mru kufanya composition ya mpira waisawabu ha owandu muhimu shangari fanyozi hazi hizo tina uwavumbua tina ujabandambe ndogo pakari hundu zemali za usisa wa ndoma bareni za uwarahitwa walidiwa rahitwa hauri wazingareri wa hukumu regeze mali hatu za unjia haruma haina mediari nongowe haukeze mali zaha nyubu wa Komori izo tizijua ngamina mahamili zemali zahanyu wa Komori zirengwa ziliwa owandu wazingiza makono libaliliwe miwango owandu walo ponti jubanu wakamba tirengwa chao wala pia wabaliliwa fati huna azali warenge mali ya wa Komori walibe makonseiller entourage ya Emmanuel Macron pia basi bo wazingiza yabo haina mbrawe ante farira ari president ko para aringo cho warizungu sahata mahamfukare bo wa Komori na micheza kweli kabati mdu ya shida ya bausu Emmanuel Macron jao yamba safa pa isijirio mimi diplomati mkomori tau kabati mkomori ya onana na Macron au ya onana na mdu muhimu swafi wa kangu tesita owandu wakauonana nayo wandu wakaujaonana na itwa patasi wa minusu efu wakauonana naye mnaitwa patasi wakaupuli wa wandu na abweze mali hizo zituka uzungiza jao ngene mshenzi wa zali wede mdu ya kauonana na wandu haina katika wandu wecho wabage video udorumia wana figure de style na wanarogo kata shaizo na teni mwambieni watukufu gebidio ni mwambieni ya ukana azalika jasaza bahanu wa ukarim respect
il est temps ya ukasi wa Raja Faransa auri lobonze riambiwa komoreza kweli ya ukana karjashida reda Belgique Bruxelles ba yondi ho Union Européenne wa hadisho ndara wambeza kweli karjashida rahenda Genève ndara wambeza kweli rende rizini rifanya ba sinema shaima domana walibala wenda Genève wa Komori no walibala wenda Belgique kwa chafanya za lazimu wallahi tila Belgique tila Genève sheze rugorambiwa zo hunde deri hundu keza fanshi namna lazimu kamwambioneza kweli inde mani ara wasulibana au kana mwaga ndora one madomana wa ho Nations Unies na kadha rende Genève tele tirer la surprise shanja kanza niranganye bwana bati kana toma ya lodge riundu olamna association wa mafiti atowenji kwa tukao yelo hizo rakahamba ishizungu na hizo pia waleke na reali wende sao abangenge lazimio kumuri wa milosa kweli wanu harumanyi nyinyi ngabo watata hangu ngabo wababa hangu ngabo mafundi wangu yapo ngabo mabani hangu sina ujamani mtoto ntombe ndani sinema madhamana wa Komori wale bano wenchi haina mndungu tuolindia ya parwa ni mzungu yambe kana mtongo nzuke president ndalinde basi walezi wasi wapia wangamizi wa telefoni kanabo president ba kutopara na wala mna conseiller ya pula ni Fatihu yani kwa dujala mapesa hauya ni kwa dujala mapesa ni azali hawamini soefu eze lobby za hao silo hula eze rezo za hao basi si wa bagarwa ni liao entir jarila la risi wa Komori. Il est temps de vous dire la vérité pour qu'on se réveille et trouver une autre solution. Haizo atukufu inde mani ya chakari jajo juwe Komori kamili ni itaru mama bisi la mega ndo Genève ni nike maziki wangu no wababa hangu no majomba hangu madoma na wababa wa siasa wamberi sari négocier garenda au Genève ngaminokanga ndo raone et Nations Unies ma responsable les loti parani mundu mtukufu le Genève wakaunambie mazaha Sultan Shuzuru ya yafanya. Je ne savais pas que Sultan Shuzuru ngehula na misenje ya ifanya hula kabushatwiri hige Belgique wandu wa nyisi wa mwenti wanti ambassadeur wanti wa wakando wafanya hamasula haya henti wanua ndo bloke za kweli zijirio Komori o katili o fujari o wizi ujirio utibenula wa Komori. Haizo il est temps désolé banywa baya nende ko todo hamba walo bonze kwa tushila wataka nyawo tipia wala mwamba ukana leunga sikadha lelo no bie yabili ya ritendeba na mjai na mdu ya balie profile ya hahe au ya balie CV ya hahe cheri wone kana ale simia tedi wa Komori bonzendo rifanye gouvernement za kweli ezi kwende abagena gouvernement katashira harumama hamitano dans 2021 hata lelo kataunda mdu ya mnikarobo kume ya uliba mnambo twenda pa azalishe itwa ya renga mvio au ya mdu arobo kume da Genève au ya da Bruxelles au ya da chao uja uparisa wa Mustafa nge mwade Tanzania tuchwa kana ubona tuchwa kutobona nge ihwa lala hasiuha ngwa huma ina utana kusofanya gouvernement tienge da wele hata walemewa kabati ya munda mapesa kabati ulo na siege kabati ulo na job mimi personnellement ngamfanyisi hazizo muoni sheze mbio zangu mimi na mahamira rwanu ngamanzo mapesa na tsilami wa miche wa Komori. Kari uru mapesa ngarijo si so ndo mabareni ngarijo umrahitwa ke pasari mrahitwa ngarijo uarete ngarijo njaru mezerezori rongo ese hazizo tisa zandi samyezo ngujostimizi haraka bana rihunde eze malizo baizo lizora zitahao haina bahanu izo tuweza kwa mwambieni mahala na izo zontipia shayo de namna wandu wa negosiyo nyi wandu mabaka nyina parti nyi wandu mabaka nyina movement nyi wandu mabaka ngamanzo mndu menti bainga mhundo enti hatu beseka mtoto kwa ufanya tema za shonga utoka mwali kutopashia de lapitale de alibebasi shaka mtina relation na zino wandu sifanya wakati wa Canada mana wakati wa kama ambassadeur wakati wa kama ministre des affaires étrangères wakati mwaka ndio gouverneur John Pierre zilikuwa kabla zimike préparer des relations et comme quand on chambuka na oui devait moi leo ka député angalima député wananyu ho mkaka darumwe océan Indien kamtina roi moi Afrique kamtina roi moi Ligue arabe kamtina roi moi Islam kamtina roi moi Europe kamtina roi Nations Unies ça va pas namkata kamjaone sasa lazima abange il est temps rambilaliza kweli wanama ni wazaza hangu ni wababa hangu anashwa hangu ikayao wajitole wanika confiance kamjona haya ukanjemani njeni mdengele zile za hanyu neze credit za hanyu neze ruku za hanyu jono mabiani tawo wandu wa Faransa kwa tashinda waona wawasilishe risala ngabo tonzi ambapo za barua sho wenchi akabwa kwa barua na dunga na nao mimi tibi haze barua hizo Fatihu arenge milioni na milioni daina zali na minusu efu watia harume ya nturajia zali pia neze lobbying neze rezo za Champs-Élysées za hockey d'Orsay na Ethiopia
haina wakati wajo tsara ndevo mkaka yari mrega uti mrega ari president ba kujorenga abonga mjobe dossier abantu basindani wa remettriser pire dernièrement uqsimu billahi al-ali al-azim tionana na watu ngabo waona pulana warenge ngabo wa hangu ngabo waura rakauhenda wa mahala walio anibalia Mwenyezi Mungu tumhifadhi ya mprotege weiti mzemu ikoni weiti mitamihuli owanizaya shawe mduhazi na banondo duhazi wanu owenji waiswana ndama allergic to hao yajitolea yamba ntsoba mimse waho ngami mwade jwalo wawade ngami mduhazi mkinini ife mkinini kena muo jo udona amishio umandoni wamba ukana karna upuile azali ba azali haina ramwambia yo urishilia wakomoda yotambilo ayo ngasina 4 ans il a des bananes ba banuka mafera au moins il était sincère amba banuka mazao mndu ko haina yamba yafanye ngufanyo yatola mtilwa nyinyi non yabika udasimulitsa he je indwa jiritsa he wanzani wandwa jirifanya ndugo zindwachi abonge abukozi watukufu walo komori kwa tina wafanyao walo bonze kwa tina wafanyao shamti setoma yabanga huwa shash ikayao ekewa mbeze kweli watu waswili nga mbomgudi ke bazima nao ede mananlo banu lelo kamjojo wone ya ukafahara to avoka shaka mtujue ze vocal zila za unikote via hangu haruma emajeshi haruma mahakama haruma haina mtu sheka ngamu imaginewe katak finale we hawenge baki balata lelo ya doamba na mdo balele bage mjemo libitsa bana haina uchocha bala mdu wa diaspora ya marete bana yarengele gari ngamina nyumbani nzoni ifanye mahala kadha ndo ande wamezi fati huya dorengeze malio ni kwa komori no ile doamba azalie mwema halafu ina mwana waseza eza tukasi wa hundu lontipi abasa kana ujohuja kana ufanya zila au kana uzamba au kangujo kamkini ya registrelo yabo risove wako muri wenji kwezi watukufu yabo risove wako muri wenji aizo watukufu sangamendo zambio hizo titahani wenji wa hanyu ukae mabani hangu wa odo rumauzensi mimi huwa Traoré mimi huwa Macron mimi huwa mbese mimi huwa Joma shemhi kutukana wa huwa mwanashe wicho ucho mhimu de maslaha ya henti tijojigo ngeba abu hamdu ujora Mwenyezi Mungu utosikini wa komori utuona haya utokamkena hivyo utuelewa ndongo za ekonomia na mneti hatu ilone zenfi ilone mimeya ilone lezaha ilone legashi utoshinda ya neme shenti hatu keje senti tijota mndu uyele wa sharia omsajaja no owidi na zero zilio zini no ufahava lune makatili no mafitiano utoka wa sharia ya biaze enti haina mndu ya chuwe kiasa ne zero za wa komori wa nshar ama ni na usalama tijota mndu uyele wa diplomasi shatilo todo pashi ya mndu da elano traité wa basi shaya ile wezi relation wanu Japon wa tushina rusaidia jao wanu Turki wa rusaidia jao wanu jao ekera nzeti ya komori kanti shini jao baniri janza batishi ya mroko urongo wa federation we rijanza senti zinajiwa one haya wajua rifanya hizo amamri ya jamiti wa yazaya ni shini ajujibu ngeba janti ya saya ija ilimita izaya bayindu ya saya madetera na bunga sina federation les ontipi abonge kwezi watukufu tisati hundu mnduri mwamini yo tiundana na wandu discretement wa upre eshaniba kishamimi amondombio ni taheze mali ngamondombio reconnaissance ngamondombio hundanene bahanu katiyo njeni muilani sheni shanti na ujambilwani shetwani jaziko ja Mustafa jena binga mina gouvernement atunga sida hungarona nao pani hado binga rona nao hadobi kartina na wili kartina mduri juo kartina mali kartina wandu basi poya mafiti aboda wandu mbakana wanu pulani azali watu wali latise wakati emana ziko toto watusomo no amba emamita ni sevilla awo ngofanya jazali ba ngamdao partout inu derby ya Real Madrid na Barcelona da wana Mustafa Koli kambaki wa rumele salale au ngamdao akartina aruma mitano karja una mdari wa robo 10 karja una babangu wa kansera mbo mnyanya karja una jao ngelaziwe mndu yabeza kweli haizo atukufu ngemidi mndu kana uto ukanti chao ya todwamba ukana mimi enti nganzo mndu ya di engage il faut mu le maillot samba no wa sport nganzo mndu ya njia rumwe bwana yafanye chema dani ha
Basonko oyatuka haida hasindi hawe imeza shonga ya nzo ya dobira mkwatu jwa tange ngefe ongenyama yode namna kabla simu si rifanye timpaka faharia toka president d'ailleurs comme ndunguro Mwenyezi Mungu katatu subuti ya bengo ya rego kwa madifu utoje shindwa ni family kutushindwa ilisa tunangalo ngalo wana gete ngitaza ke president baharinga wambaga bo magari ngabo mishara afya banga bo tuta mapesa ngabo tuta hukando ngabo tuta tarabu shamimi nti president nani undao noti chitoa fidia sababu denti ola katuni chua mtumju shemana naka budenonse doka linuchile vi la subuti la rengamia dila ukana haina watoto wa 15 angu jwa regado wateya ewa fiole haina mdujo kana bange na libali yache bangu joli vita utojo mnike mapesa ngu jo marete bange na nyumba haina utobirabo na mbalele bange mche base bon nwa manu mkatarida se no mbakani nu secret d'etat protege halafu mna rogo wa mdu ya tselo ayedentiro wandu bango wanobana embana ngio na wanafikiwe nji owenji wa benwa owenji roka ja benwa shamungu jwa benwa pia ya wangamize kabla ekerundensi hatu jeri rume namna lazima haizo atukufu izo na kanzani mwambieni doka ngamidamina wanama shangari fanyo ziazi zatu sirini ngam concerte awandu wao rihundu mduwa ikayao demengoni mwa wandu personnellement ni amini oso ni Mwenyezi Mungu rijo hanza wao ijokirike ke wandu wajonza wake mara isingo mengo miraru komori ijokirike ngamina wandu wararu ni wamini yo oka choix numéro 1 choix numéro 2 choix numéro 3 رغبة الأولى أو الثانية أو الثالثة يابو garjon hadisa yom dia aminio selon et engagement selon expérience selon et marifa selon et confiance kam tawana mawenji waje wakae na abo mimi ngabo wangu wenji wabawe kati ndawe bahiyenda bakara na udunga mtu shamimi bangu ndiko tulu Canada mi parce que mimi ngami Faransa c'est la dernière fois ngami na beseme zimili bande na kauparwa ne wandu hentinu wambanga na nzuri hadisi la sinawe ya kaulazimu hadisi arumadaki kamigomira ru hadisi arumazile razidi mahadisi wajibi watambeza rihunda tambezi jirio tamba izoni onao kangezo ujiri abonge kwezi watukufu tijo mea ni hotukufu wahanyu wakati njoja banda mina wanama lijari mprezente ya ni wandu tifanyilu wa tiriko tifanyilu wa majimbu shaizo ketuna barongo embimu tulukana wanu wananzao embimu engam joshila ni jibo zengo sa wakomori wazanzao pia engabo mdu sincere ngabo mdu yelo wandu za ekonomi ngabo mdu yelo wandu za sharia ngabo mdu yelo wandu za diplomasi la hanami ulo aminif utoka msubuti utoona haya utosikini wakomori utora Mwenyezi Mungu amjo mteleza amjo bakudi ngoni amjo sindi hali galilo hata bainge njo hobo heshe bandama haina bidini mlike amjo sitoa nini ifanye jawe yakana fundi watu wakaho akakomori wakamba ngo prepareo ndi Yusuf Mohamed bwana ketimundo enoro tikawibe baingo msoni kwa mtimbuli hata huno kadomili monena mna na jankasha wala sidami wala mdu waipetese no monena mna na jitole wala tujo za komori na bia mantuni mona one de na sura songo aéroport yeketina dongo shemhima hangu kamanzo omwoni hangu ni siokana j'ai contribué au développement de mon pays à l'apaisement à la démocratie au bien-être de mon pays abomi mamu wanigami furaha ukati wanidenti hangu tilapizwa hiyo titoa mali hiyo tiwana hiyo tiremalama hiyo tilata wakati hiyo tilata mvu hiyo tilata pia asababu denti hangu ikagabo wangu waja Faransa na wangu walo komo walidao watodoni kwa mapesa shea hawae haneze arudina Ethiopia no kamla uja Faransa mwete mala ya hanyu ne magari ne mazamba na hizo usiku wa siasa mwende maziuze mwabenga mfanye kampani mwajiri savio wallah tallahi wa billah tel que je vous connais tout et namna ni mwanao ni mdambu waoni Allah ingazali hafubano haina mdacho unda mapesa wajiri ambio ya tewandu haina mdacho unda mapesa ya wenda wajiri ambio za mwalina nzwani na ngazija haina mdacho unda mali ya hule mala ho au ya wajiri mala ho ya kije ya olise wandu ya wano simtanana masu ya fanye drapo na tiriko sha ho kalito wentio kama nilio na rali de se fotezije anu inti competition inti de coupe du monde inti de l'UEFA inti de Champions League wa komori anu inti hatu ya ngamia competition ndio mnakwenda jipanga uketunwange chukua bula muda kadhaa na hata hiyo anusoka kwa matrenema shanu kwenda wala wafa nti hatu amkwa ulao hifaina usiku amkwa kwao na haramu waregeze mali kuto engenyi wa komori engenyi ma politique wa komori wallahi engeba nyinga miele wao et c'est dépenser à zali azitoa basi mtu amba tabi bainge kamera ici je ne pourrais rien faire alors pourquoi il me siasa uono bordeli uono ezekrimo uono ulaba uono injustice ya nti hatu
Mgo de kana na kenza 2029 ça va pas la tête. Ganyina na nyanyi walomo piliso, ganyina na nyanyi walomo tiju, watola bon tiju, ganyina na nyanyi wa hafa, ganyina na nyanyi watola mo hazine. Mais vous allez entendre 2023 pour faire quoi? Pour être au pouvoir simplement. Et le pire c'est que vous ne comprenez pas que Azali ne pense jamais à vous sauver. S'il avait l'intention de vous sauver, il ne serait pas comme ça. Tous les jours prendre des vols, des appareils, aller à gauche, à droite, gaspiller 2 millions et 2 milliards. Non. Haina mndu ya rumanti ya kinizima hamine mahamitano ya tuwa halapitali ya umtrete kenge mwado ilo jishenzi jina haramu. Alafu ni wandu mrumenti, ranyimlo komori, ranyimlo bonti. Comme tu es lewa, et ces dépenses, ni sont en économie, ni sont en économie. Comme tu es lewa, ces crimes aussi, wananyani, walu ya bana skumchungo wadiha, warundulo hiv. Comme tu es lewa, il fasse la relation, ya ukawe ngodo, ezanti zinwelea irenda. Utuenda inchi ya baha nuno hulaba, sino tiana, nuno gaspiller ma pesa. Et mi safara hii nurihunda na résultat hindi. C'est ça ce que au endroit mba o wafanyo siasa kwa tu elewa. Warenge nti hamamru ulona mana he mba. Hawa raringa ule wa mfanyizo wanzao. Mrenge nti anyu mwibuli Azali chao. Eso emana MC Chwada abari hajua ya jiforce ukange mnono ba hamba hafu hajua entwabili hangamia hajua bandirizamba bange Maroko. Amonga nyabo mdasa. Formation alizo kamturi ni kaso. Bojo mlibando wandu warinika osu. Na wandu walo mwe ziten. Hanafu nyima opposant. Vous ne comprenez pas que même l'entourage est étouffé. Waisa wale madaye. Ezengu nimwambia unisini sinuza entourage. Waisa wale mewa. Hanafu nyima toa ulabo nzema buhazevu tima uliliwa mafugiwa. Comme tout profite occasion. Ma parsa ngo hamada zenu. Shemi manyu kukarsuma mini ngari mwamini yo karsuma mini. Bano wanaomba kwa tuwa mloleni, angwa tuwa mitseni. Icho kirika wafanya madharau, wanzua waonesi. Nyinyi wewe overload sina nyinyi hizo wanawinda. Okay? Kamna utwa wamba ukana nga modo mali de 2029 wala kamna utwa utibalia comportement na mnenu mtoda zara nyimlo komorira nyimlo hunu maonesa. Sila likwane mwana shwangu tiram. Tika nampeshma emanama ema ulama u azhar wa kaulo zai mana tulelo mana wali damir mjini bembeni. Njakana nafasi eze shuri zombiti. Shalelo mabubu yamba tuiramu hamba mtido shila daru margo zada ule haki. Shamba miu amini fakhar. Miu amini zikiwa wangu fakhar. Wede mduni mamini yoma tanan. Mabuhu baya ishia ukana. Tuiramu hanisufu. Hajua ukana ikenga mine nafasi gamjo daru mshuli ya tuiramu. Abo mabuhu katenda. Buku hajua ukekende ya yode isha dentide ya joli wanuandu hajua ukaminga jomla. Shanga mjo ukana hajua nolo pitadi. Katenda subiti yachi. Alafu wamba eka ulali kama terroristi mtina huchi. Parce que hajua ukaka na usubiti ya jimana njo ukaya. Yode namna nyinyi maboheze voti mauloa wa mafungwa mtona maji mtona mwenje mtona msomo yabidi mkaeke mwede ya rumashuhuli mwede mwono wa shenzi wanuaja milambali cha umbali non, quelqu'un qui t'a privé ne liberté ya haho ya hulilia ya uhibia voti utona maji utona mwenje arengeze malisaho ya rungwa wana hanyu ya tungo wafanya hizo ansao na wateresa. Tu vas pas t'asseoir avec lui et manger, voir, nous tirer ma photo, quand même. Soyons sérieux. Justement, vous ne foutez rien du tout. Comment sauver un pays en étant comme vous, comme ça? كيف تنقضون هذه الدولة؟ namna je mtuka usofia ntia namna hiyo wasawa cha humu kabati wa mtu nganyina malaho nganyina mazamba nganyina magara shanga nyina makri innahum yakiduna kada wakaba zalima ngize makri saha kamtina malaho kamtina magari kamtina bayu namhuze mdambe taya ndubana bobo na kwa aeroport mena ndubwa bano telo aeroport na mina nyi suma mbidibana ngupashi shabani dabala tu sais sache bano mzengu chilionda manu watu hanza opposition pia wajua mlenge ngare do beti salama izo kwadi shabani kwa problemu parce que ngabo mapesa tuanza hape hoya beze hape wapuza hindu wapuza 1000 euros anudo watu izo kwadi si romo pocho 1000 euros je gagne quoi mitina hindu mimi ngami maskini mitina hindu wallah tallah si to tsambare ngaba mjoji to priho baka usigundwa china kala mina papa chenko si to 1000 euros ati pateda ule hakingwa tukomika habari zo njoto kakani wapata shawe ya una wapata batamango mine babi hangu ngabo izwani ka ngabo izo chao parce que kangara tsango mtsango abusiri tsanga shemana na towa sababu neti hangu shayunga bongo kongo na miliaria bongo kwa tsito ni mtu afanya minti na hindu nekesu afanya jua zanze kemno damelo ambaputu
écoutez na baputi ilo litra wane kesumu ne kedo c'est quand il parle ça jao. OK, on va pas rester des hypocrites comme ça. Swanga mwedo zanyu mangari ya zali swanga mauru wane bwana namna lazimu mimi zile razinu tisanga mi haruma concertation quand consulto wangu jadisi discrètement kabati ma journaliste ngamona wanje haruma nyikumbi pia wabuli ya nti kuna uwe na journaliste yendo aeroport yendo l'hôpital yende haruma omuhazini ya unumsachacha no witi no ulaba ne setwa bien bizilio shale dengo tiko filmer si fuba na makia wa wazina obasi na utui na ndo loma ende na hindi wa ma journaliste wa komori ngidona ma journaliste on a do filmer ma journaliste wo stari muwe shawan kwa to filmer économie et que tu sois dia hao wa filmer les accidents wa filmer majarima wa filmer zero go et retraite ne salaire na hizo ndio bani ndo na kili shamba journaliste shi waina mbuko ntoma na balomba 10 namba maele de hali ya filme wanashwa hebo wajwamu okawa no jwa tukosi na mawa tupumu salam tu mchamia tuli jona kanza nambe halafu emakati yanu ngamjibu mwambie ni okana timu shiliani yonti pia nyuma baga manzao ni tendensi ya hangu baka mtu amini mbwe katinda mimi bangu wa mwambie ni okana ndoko tiro kana muntelezi nikeka ni jubala legal au nikeka ni mwasulisha kairini sa hemdu nto mwana afdali atende ni mangarie ni risindi legal wanda tio firikana banu tikawujitampili ya bajuzi na tezo sheri tionesa ukana banu ngamrongo banu ngamlapizo azali ndaparo hana banu yoka mimi karongo wanai au mika lapizo azali shaujo kanza mbe kana ngamjoto wa udaize haki zangu batina ulapizo azali ujoto urumenti ya hatu batina uriuwa batina urihibia batina uridharau batina uriteza sheri batina urifunga batina urifanya cha d'accord ewanto yambe faharu tilapizi azali dorongo hatartibu na yambe azali yaranto hiba yarenti baini wamba rad do faire une réaction ya ze action bizazali ndaparo hana ba myokana mintu lapizi azali et justement azali ne m'a pas donné l'occasion ya aucun me respecte avec son comportement avec sa famille. Vous vous rendez compte de ce type comment il nous traite? Namjirande au compte namna azali na habari na fati huna lukumane namna watrate lukumani kujobo maswenda ya torturo wananyasi yuwa wao hifa fati wa ina mara walo biro ina mara walo mzale mkomori ina rugo gufanyi zonzao azala ngeze mara ina kati mutore ngavio ikomori bla jodo libana idanga lieke manjia mba kata abari ngunjio ya dori hezana mapara na haramu wao waje wazine wao ne wao rawa ulili ya rawa hibi anafondo mara kama zoni wastei wanzio wastei na wastei wanzio pale mbaba wanzio pale vallahi na wambi amongea hapo izo hizo kanzana mwambie ni okana ngamjommeani hautukufu hanyu nyoti pia wakati njovu ziendo mari aboti sanga minema pesa ompononi ngamino wantu tijuhanza mnimilie bange jola zimu ritowe yazali ekakarja mrema mzingara mwaya hafa ura mlisasumu awia hafa hezenua ezaezenua izo tino parjo mabia ni mzizi haina katika mjommeani banu mwebeze dua babo tuka mzima ya dulumi wa harumani yini wotuka mzati mweza irumbi wotuka mbaba mweza irumbi wotuka fundi wotuka mru panu edua ya heikubaliwa sha waka wanafikiwe nchi sete normali ekakarja hunda taufiki haraka banu abonge nywandu mloma nkabana na mjue ya ukana mtinzo wako waloko moritwama ya kairo walondani watu buje rahana ni kairo walobonze rahana ni nyoti ko hi nyoti salam tokum shaizo na kanzani mwambien tisa ti takabambo nziban wabaki marungo titi ngamjoja mani mwambien ya ukana entinge lazimio injemi honena wa komori d'ici quelques jours ou quelques semaines ou quelques jours ha et abo urede inga wana rokata abo wakati njoko mchani mwambie ni bano yokana c'est bon abo tijipange zongo za lazima ran chantina uchani fanye jaziko gouvernement ya mavara ya Haiti na uchani fanye cha Mustafa gouvernement ya mavara za ili délibération et gouvernement des îles tifanye cinema kwa tina baba hanu watina ukawa rekonesewa watina ukawa hundu mrawa ni karobo kume shawa kantima matara ya ndalo nani boptenari ya jado ambangu tukawa Livia Pierre ko tukawa wajiri ya Champs-Élysées tukawa reda chao oh yeah basi wadamba arifa hari murongo nayo wala belu hatojua ukana ngariwa nao yoni parsa ujona ngamiza no parsa mtu mangamiza shanda nyuma manga nyiwa tima anafunga mtu mzigare sema disanyu ebanu ndo burungo bwana bwana ya ukato takentima ngaro ambako tuka telefone wani noke dorse au Champs-Élysées ambe ntoke president Ringo Sibo wa Shiraf ntoke president Ringo Sibo Mamadou ntoke president Ringo Sibo Hassan Hamad ntoke president Ringo Sibo Elarif ntoke president Bodobe Elarifu ngamulindo ondwani dajenti yangu aina anti Afrika balombe ya zingara ngamto undayo ni humanilia ngeba mchoko kana toma yake il s'en fout de notre pays anti agwazali cha mimi ngamanzo concentre neti hatu Elarifu baba ingeri cho chihuza chipwe midure dera huze to de Afrika raka Egypt batim
nda mtolenge ntoba mina ntombili banu ntina ndoko zozina nda mto wera nzima bano do ihuze yabo ritoli bema lele nezoko za hopia yabo no uri ngani yenti cha kartutu wanga we kartutu wanga we nyama kartutu wanga de banu mkomor kartutu wanga we Senegal kartutu wanga we Mali nga we hoba sentirora kujaona sonko ya uri kanali jana wa tonika wa yabo mna ino na disem na haramo la soma uri mtamba sa uri fanye jao abo jula uni wana o jula o kairiba he wato jula kairiba wanti kwa hivi mahime mi so la kanzani me ni ban engani pray bati sati ono wantu walazimwa tende ensi ya hatu rirenge ensi ya hatu ritesharia rifanye voti esa rugo sendetu wantu endea lali hata 2029 munanze hata iho ya wasile ya reumba ba hata iho zalingu jori timizi banti tu undugo dabakaro ta 2029 na comportement kwa mtu kokonat hata hiyo kama no fapia hankisita au mafapia zaliambia amdisani sumu pia mafa kama tuna kata no wale mawandu sinda kama mjombangu mikoni toi kairimu mushienge njo mabiane za homeki ba janati lala hata na juju na ishim na video tite hata basi bawanu mdudo refresh babi wa mjombangu mikoni ya na mushieze ha babu watukufu haula wala quwwata illa billah Zembile c'est ça. Yanda la match en juin. Hawla wala quwwata illa billah. Belu hende yaro mashuhuli. Tsoi, na mwisho mjomba ngwe. Changer au idum mananga wajao namshie ngasema wa rehe marmentino yezimona dele changer au idum kama vent mananga wajao muhimu wa jali saidiwa si msaada uja wote grano wa magonzi na tele na aina kaza paro na jara milioma la honi ramlo kaina mjembe gemba vizilu ba shale o ke waje malalao ono watu weba la waje malahoni sami chili banu ataba sanu tujole jolo upana na ngine na mkera kwezi ikawa jamba ili mfana ichene malalao na mjembe saidie watu assalamu alaikum wano mitika wamba yaena mnaritabia wensi yenu shanja kahamba ukale loye katika ukauwa ba mimi itilo kukauseze nongoza serikali otorore ya malalao yijari ya disobinu hao nko malahoni shele continentele yoka ziziji izo sikali tuziona si maraia izo za serikali hizo wano shae malalao wali fubamise za sisi kamtwana na mwili vaccine ekebaja magonzi ne nyama ne tede ne tsole nyure ngamli shemala lao ngambale so ngebiyo mchanje ngari mtikini yaone era tini mduko skini yamtu ezembade zinji zinu malnutrition ngabo sous-nutrition ngabo malnutrition ngabo quantité ne qualité tola endali swa ndina ni kufanya machanjo yabo tola kutovenduha kati jo salam tu abonge kwezi watukufu ngamjoni samihi banga mumsuleni timtambishani muda mwinji shati johanza mnipariye e doamana mhu wa hemeki ya moroni yo parwa Dr. Ahmed Abdullah tuifu halar momji wa mde jeni monese ya ukatisikitiha Farida Mwalimu ngabo mdudo dini ngabo Laila Sedi Hassani ngamjodo angale madati yahe ezestishihada sinu wa Komori ngamjodo ona woi Metro Gerard Yusuf woi Metro Gerari Yusuf husuye dhahabu yenu monti woi hakadaena Mujahid wakaudahidia
na mone banu banzihwa ina mahala njo utia msitiri yabo yode meki sa inu mek na mangaliendo hatartibu yanzihwa meki yabo Gérarditso Ivan anumida kaujoka yo parwa Yusuf Abdou maître Gérard Yusuf Abdou abona souligner yabo yede mana boko Gérard kana par jabani ya jehane ya ukana kaja jua ikavia ya hezi habari zinu zinde zendrongo bo ikaya ozibe hwaza hausuye gage van gage 23 juillet 2021 Mek Moroni van arumeli nyabili van Mek Moroni signature tsainu hontini hon eze copie neze billet a changer billet ranzi changer billet 2021 tsaizopia yabo bo komori zinutika uzi imprimer arumetele aruma et téléphone ngamjua we yulo procureur abasa e procureur yulo komora abasa wo ide yaka juge yaka hukumu usikomeki wa paro tsainuban yaka dirige wakati wa madasa idire mwa hezeme kilinion de mek vanna kazem na msitiri van mek tsayo iwe ide juge yaka upare mek hodi hode madzaha nezango za kabjiri tsainuban u resident Moroni hay zinde zindu zahiba harume dhahabu ngabo hara tsainu zire matampo hara nzima taji nzima zengo tsaizo zontipi ya kekea bankili tsaizo bazontipi ya bokomori zire mwabana Mek Moroni oide munye dhahabu inuta inu 23 juillet e ay signendo dawebo Ahmed Abdullah Kifubanu docteur Ahmed Abdullah Kifomde. Docteur Ahmed Abdullah Kifomde. E inu ya zihadi bangabo wandu boikayao ngwanzo wambe jau. Le 15 août 2023, Ahmed Abdullah Kifou o wakati na zira ya Isaya Tolo na Laila. 15 août 2023. Moroni wedo arere barua inu wedo wasinye bana. Wallahi wedo antihe barua inu Ahmed Abdullah Kifomde docteur bani hako. Ngamona wabanu wa Komori inu le 24 décembre banu inu ntoka imprimer sa inu ranti habanu pana. Elles sont prises aujourd'hui zintika ubeshe ya mru para Saidi Shukurani o hawonta weni wendo irado hadisi aruma WhatsApp weya kahanza ya ukana garjo upashia na mjomkwe mapesa bahiti para Dubai ngamina wandu wa ikoni walona maduka iho ngamina wanazioni hangu iho ngamina wandu rasoma wazima iho Dubai tsa inu wakaunikeze prizinu tiwambia ukana session inu irengo ngamona we date tsa iyo eze vocalizaho zinu bwe Saidi Shukurani ngaminizo indele foto la haho tsa inu bano ngalele foto la hondo emana nakawere ya zinu hindi dabo mwamba ukana ngejo kabula zimu wandu wajua dunga ni wedado sha unlinde bwa Ahmed Abdullah Kifu bahamba ndabo ziri sa inu Saidi Shukurani weide Saidi Shukurani raka uhadisi ye makati yao na mwone dati yahe e conversation ba inu tika imprime sa inu eze apeli na izopia bwa Saidi Shukurani wede wapula nome kijeri negosiye ofanya hazo aviation asekna fikir inde barua ya Laila Said Hassani yanti haba nutsa inu Laila Said Hassani yomeki wa Komori inde bana boko ngamina mahamili amina ma randi 2021 hata lelo ngamrongo banu kabati mdu ya banda bobanu wede mdu watelo wa banda bo Dr. Ahmed Abdullah Kifu hauka ngabo mananyuho mtukufu shuja mumde ya jaya hambi ya ukabo Dr. Amina manama upara fakhari ammodoka womrwa kweli ahuvumbwa harumeta habu yo meki njawandu wenji kabati mzima dani ya parojibu eza habari zinu kweli ngamdelo na ibo Dr. na wemdu mtukufu wemdu mrahafu Dr. Ahmed Abdullah Kifu mjini mde emana ni haja urongoza habategela bavuniri hadisi humwambia hinji kwamba wandu wala wahara ya ze negociation za hatu ruwa propose andongo ndaru kwa jakubala tanzima e amando prenderi uluta haburi wa erea wahara urenga Dr. Ahmed Abdullah Kifu hada hatimbi wa bandrabo hauka Saidi Shukurani honta weni
wallahi kana baunda bobana arambia ukana laila rahai chenda zahe na hizo ngabo ze audio metra mujahid ngamineze audio ngamine maandishi ya metra mujahid Abdul Basta ikaya waba sange avoka momeki hadisi emunye dhahabu hauka metra mujahidi emunye dhahabu emanyanya imanzani wa hamba ukana ngelazimu yo mapesa ya liwa she munye dhahabu ambaka manzo dhahabu ya hangu ngamanzo nende na tungue ze gramu wizo ekati mlika ni gramu 10 ngamwanzo nende na ligeze gramu 10 mlibe mapesa hangu shaka mna uju laila hambango abose bonga tuenda laila hapashia daina ndwa tsan wa komori laila sedi hasan embabiyonga mabweza ko lihende ha hulu mbabiza mafele waka hajanizo homeki raheja parisiwa daina na zraya ukawahidi watolo homeki sha laila hende ha hulu mbadhahabu hajaniyo yao wacha wanipara sedi shukrani hanipara hamba na mbehe mtu emana mme wahe mdu mwenye dhahabu yinu haparwa hende wanu mimi kabati mahakama haukati mwelesanezo ngozo mahakama pia umekikwa agenda emana nambao banu nga mumdogoni mazahidi ni wakomori basi mjue ezihundao wantu wanu nga wantu wenjisha uwa wahara shamido dena jitoa fidia ya ukamido utebarasi alafu sedi shukurani hanabia rijali puwa mdu hendo meki heda hundu zilamba bizama felewaka laila edazihula sheze mali wadunga na ndu watsanu bahata farida mali muname dabiloki fuamba mekoma mdungu pashwenda hule dhahabu ya mndu ya hibi wanajua dhahabu ya lolwa katudunga na nemwini haruditsen henda huluk shaka tutire mafoto na mujahidi hamba haru mavokali ya ukana uti hule dhahabu ifodunga neda une mwenye mwende ende ya tungue ya renge dhahabu ya heze gramu wizo mlibe basi endesa shabo nyile mdo uliba haina rongoza ukana dhahabu inu itola bwa komori basi Laïla hede ha uluzila mujahidi amba ukana zintika sur Laïla c'est Laïla ça je le savais et audio wallahi mujahidi de ibe mujahidi wa mdwa sharin jirari wa mdwa sharin ni mtu wa sharin mana mtu soma itima indi mandrema dabo majoka zinu kweli pia bwa komori zinu tika imprimer direct wallahi kana jabal jan kaze mdu dabo ban wallahi billahi kana jan kaze mdu dabo ban haizo watukufu mndu henda one dhahabu hamba ya numa fiti ya numa sakala inti dhahabu hata geje kendu ni wamba izinizo laila kaubenza paswe hamba imaudunga nene mwenye dhahabu ezabili hamba kaitoka kujanua nene mwenye dhahabu sheka wende hule dhahabu kausa hule dhahabu ai rawe jahula mtutire mafoto mwenyade inuge fanone hara ya hangu inuge fanone kidani inuge fanone zebangiliza hangu aukai inuga bo sentimental inu ya mndu ya dodo heada inundo go bokongizo na mafoto wakomo mafoto neze ngo izopia rizibeha akangamine mafoto haruma e telefone uksimu billahi ngabo mafoto ya telefone tamimumone babo ngabo izo weni walopre mone ngabo izo wato pre mone na mwone banu bwa tukufu na mwone banu une seconde ça inu na mnisami hikwezi wa tukufu babanu engega mjuawe mwenye dhahabu yinu eshenduliyo ne zetabu zimhunda one hamu yalo niyo asibabu de haki ya hinu sasino ze kopipia sazingizo bantu shamara tini mwene seni bandi za mafoto kamona izo pia zikautiro mafoto yotila basa izo ranze period yopia zengozina wakomori yano mafoto ya kaurengo owandu wanua beshewa iliwa reconnaisse wakubali yode mana laila enda kauta dhahabu yabo chuka uchabana ya jambe ukana we pia wanua zingara hasibabu beti zisajiromeki yabo ndo biutuka hucha ya jambe ukana zinunda abona weze tampone zengo pia kizo bana na mkera dhimdo Mwenyezi Mungu ekeka mtu subuti mahamba ezembi za jiri shamti saidie weti amona wende mwenye dhahabu inde hara nzaza haya iti ya tsayo shari unguwa wandu atijorambuwa wamba ngwanzore mafoto ra izopia wamba ngwandu atsa izopia amgesi kanzana benji omsiba mrubani ya obo Dr. Ahmed Abdullah Kifu ndongo ya mado
mwede muhulu mbaza mapipa laila haida hulu ribehe mru achamba inuke tufana hata na dhahabu inuba biza mafanko wa laila enda hula aregezi maleza saya afanyizo akahanza moti yabili kuja uziswa mapesa pasu hamba ukane dhahabu iheya eke munyakana hara wakati weka ufarali kume kuna ucha uregezi rali kume umnike na babasa kana ushindo hula hata ipini raba na dungane wewe sedi shukurani wallahi tallahi wa billahi kaujo subitu ujamani jo uhane au some itimu kwamba abunga rjoanza ngwa ili wahani amana mnyonja mshia ito Ahmed Abdullah tu form de yazamba abo watukufu parce que ndwa kama zamoni ho hamba ndrabwe na mnaila vraiment je suis déçu ya okay komori ngio irrécupérable ndubali ho hamba ndrabwe na mnainu mbiamba somo hamba guro Mwenyezi Mungu okama zamoni wa ndrabwe na mnainu hamba wa pale jorwani ke mapesa rimwambia ni ukana kasi na Dubai yole mana nakauherea efe inu na meukana se photo e mapesa mahamba izona bobe ma photo yanu yarengwa lelo no eze prix mahamba tiliso kamna utuamba ukana na mteri mlikeni rali 10 bangi yo gramu redera hunde yo rali 20 au hunde nikerali 10 redera hunde e dhahabu yodo heya no siha yo bourse e kaka mtielewa kamtasoma yo mana hani nile mabaka nyina madoktora na mahindini e babe na soma yo ke ichaga mtoto alianga mjozamba na ina uteta banu yabona chipange e kale mbabi na soma njoi amin ça y a une photo de Ntihore nous 2021 2023 de Nahore au moment quand on libère habu ya une photo ya Dubai direct na ile wa WhatsApp inde téléphone na ka imprimer zero wezu pi comme là on téléphone zinska aussi imprimer pi ça dit sur ya kana c'est des falsifiés au fanya chao ça ils sont pire c'est pas loi ça une étape ça han inde bana ba chocho paru jo changu mo meki ya chia subiti amekana faharadi kaza ndabu ngatusomo itima wandu ntoko fungwa banu pia wa wandu lona vokali wa wandu lona seutio wa wandu hadisi telefonini wandu lona se numero ni se signature sahawa basi wa Abdullah kifu la ila haja tolo haida hulemba biza fanko wa hizo mwanamma he mwenye dhahabu haja haonu habayinuke tupana hata inuba biza mapipa yode proposition ya mwando ya bili ramba baba sai mukabati za ukana mwambie chao msirini kerali 10 rederi hunde dhahabu ngiro 20 au mdini kerali 20 rederi hunde dhahabu ngiro 5 emhimu na mjokana mridulumu mditortuire emunye dhahabu inu ngutolila inde mana ko chabanti chati rongo ina kati emunye dhahabu ngulilo ya ukamru ya kaupashia ya renga hara ya renga kidani ya renga taji ya renga injini za utonyida ya renga mapere ya renga bangili ya zinike wangu ya libe munshishi yezo mriato renga ile ya buya renga desahe mwamba umekika wachavunzi wakawajatwa mndu kanem na bakimda kina bau binadamu bemalaho yatu ya tsabali hasibabu wanambere na wanapa unina mnabara mzima emana mtu okubalidi abongezi kanta mwambia nidi Ahmed Abdullah tu fuwa bandrabo homa zamoni et c'est honte ya mdubani hao au kahamba ukana waori wapara shai manaratu kubali riwaelewa embaruko mtimme yani ya ukana holiho nyide mahibe dhahabu mkubali eza he urekonese mdu mwambia kalizo kodi simekiri hibe dhahabu au wasizaha embabiyo omekiri wasisele zaha au kakabati utuamba bavunzi wakabati utuamba wanjamdu yo urekonese ne usoni mwemdu she problème ezena boaza babo docteur Ahmed Abdullah Twif président du conseil d'administration wa Hebek au kay directrice au paro Farida Mwalimu ezena boaza badabo ambokana haringwa nzao ekawaringe dhahabu hariwa ibali henda Faransa na yoyo nzisho haina dépense ya ukele dhahabu inu ile kiperewa yo ibidi emeki wa rengeto man parce que kamjabo mhibe dhahabu sabunga mtoa mbuzi wa Ahmed Abdullah Twif daona Farida Mwalimu na mtoa umbe na mtoa bursu na mhulao miri vous n'avez pas honte Farida Mwalimu mwanamshe bani hao moroni hoka kweli unikwe instance ya meki kutuangaleze problem za jirine zenjema shaharu mamamine kambati mwanamma hao kabati mdu mahao kabati mbabao kabati mdadao Ahmed Abdullah Twif mdu mshao katuambia ukana me qu'est-ce que vous êtes en train de faire ngamu imagine que bano rikana mahakama ndofa pirizo bowezi raniro emekiyo ibana wallahi billahi parce que engema namshawi handa harate un jour ya ukakajaliba njorege tabia pia mwite mnada alafu nyinyi mfanya depuis 2021 31 août 2021 moi baga mtu olivier tahabu atabasa kamjaliba tu oses wambie mtu ya ukana kwa jaja waringe tahabu mkanza mlipale mdini kerali 10 na tahabu ifora lishifi kanyi malaba bahitila minini il a manqué à respecter Malaboko, vous n'avez pas laissé marge ya ukamdu respecter. Bande des hypocrites, bande de voleurs.
Ni weti bo Mohamed Abdullah Twif. Shenga wo niti weti. Maona mana msheje mana mshwa. Maona mana msheje mru mshahu Mohamed Abdullah Twif. Utuamba hakika likomete l'irréparable. Sha namlisami. Parce que l'atizani wakati moralement mumdeturize mana mshewe. Shamnyezi mgungu jo chalia gamjo ujitwa Mohamed Abdullah Twif daona Farida Mwalimu. Je suis très en colère parce que njaka ulina mrubani haho. Ulona mrumshe, ulona wana, ulona manamshwahe, usubutu wa miokana, valari yele wakana ngwanza wa itahabu wa ibale wa Faransa de mana ratsukubaline da Dubai. Mais c'est vous, nina mahiba Mohamed Abdullah Twif. Na nyeke kam tajiwa no witi, njoka mbeze mlibi wakana, ça nous fait honte. Wakana nita hibena mnaino. Cha vous avez profité parce que juge Elamine Wei do ulo procureuse. Mnaharamu wa inguzi chuo ya ukana, mhidi dhahabu mparo kamjenda. Rema journaliste, rema voka emekiwa wahulu. Ndeba na baso mru ambwezi dhahabu yinu. Bahimi sina uparu chobuli ya mru mwenye dhahabu yinu. Esichoko ujirine zijiri. Bahatido kenja mrongo wa joa jamzi wangu mikoni ukane katifu. Ngamjoda ilio wenye haki kwa jambeke nga binamu. Tant que je respire, wallahi ngamjoda ilio na mbia turumi wewe babinjoshi ndabi. Attention, elle arrive wakati ya ndaya ka Dubai. Tirenge mafoto ya arifu enamna ya tsamba ziwa hunu na izopi. Ukabwanya ile arifu wanlapisa, waita problemo familia yangu na yo. Na yo familia ilandu zangu tena. Shanjalashe na bo hatuwa ni mani ya uka. Reti owanyi wa mdaili. Kama ntu ya fiwa wa mreti. Wada wana mbulo enda na Arabia Sauditi. Warati bato wanya na wada yuhonde waregeze mali wade sa. Ya bo mimi gamjofanya ina njoka hansa. Usu ezeno gozini. Abonge watukufu. Izo njo mwambia Liban. Haina mdu jotu nimiyo. Jabona jitoa fidia henti ya hangu. Kabati sekereba nubo bomze. Abonga mwambio ni wakana Abdullah Twif. Endogora wafikiana. Kengwa mbozenda busahaho. Ngebidio utuwe wakana se ontem ndubania. Orongo ina mnene. Rielewa na ukana ngabato handwa ili wenye dhahabu yinu. Mdungane mwende Dubai 2 à 5 jours yode namna sedi shukurani mampuaje rihadisi. Warege dhahabu ya hao. Banugora mmeyani uka ke dhahabu yinu irengwa hiyo. Yabo wenye dhahabu ngatuka uliba tena wa deplace na Ethiopia. Haunga mto uliba parce que haina rongo za uketa dhahabu yinu irante wanyide matogeza et torture morali mfanya witi haruma instance. Witi mducha ushama witi yandu wamedani ibidi mpenalizewa mfungwa emekibalwa haumlibe double ou quadruple comme imaginez et depuis le 31 août 2020 ya tabasa abunge kwezo watukufu wakati naone wenye dhahabu yinu namna wasufreo tina ujua ukamakini bana ukana muslimu njaparo mwona fahadi njaparo mwona aimani njaparo mwona faiswali njaparo mwona bapali njaparo mwona faina njaparo mwona mana hikima njaparo mwona waupia njaparo waona wona mwana madakaso na mutu shoa waodo wanama waodo wakomori waoma islamu ekatifu hunu do wanyanya waono wababa haunu watomba haodo wachocha wanihose walitihe yabo waodo wanama wahu waode mazuki wangu emabani hangu no wana sho wangu ngamjode idia re ya ulo wari atolo hazini re ya fungwa isuzo tipi abagega mwabio ni bana yekana ezo ngona wafikia na vinemeki dokana ngabo wangu wa ili wa hefami wenye dhahabu watijoenda bakarti wa aminite watike mshanti momeki apara hamba ntokwera likume wale wangu dhahabu ngiyo 20 wala batike mshanti momeki asubuti ambana mjomke mbaka butsaini ulona dhahabu ni ndio mtomba haina mwana mshwa haina mwana baba haina mwana mama mhibi dhahabu heli utimu itimomeki ngutwamba na bilibe parce que c'est mon tour de fumbuler namna hiyo endo bo momeki ya chabani ya chamba titao kamtuka ulipana mjeda berengera likume utwamba ntokera likume tseza mjaba unihuli pale sana utwamba ntorenge mnapa dhahabu tsei na mulara linsa unihuli pale sana ngamtezao danyina watu ebana kamtuona bomala ba matia ukatiba uso sufa jihad tiba uso takfini tiba uso lukumani tiba uso azali ulona mizinga omrumoni umpashioni umtarauni timba uso tiwa ba uso sababu wa komori ngejuze nyinyi bowezi kenga nyina fami kenga nyina miji kenga nyina watu na wamwambie nokana emana mtu ulibe dhabi ya wandu yetu ukomu hirenge shanga mdomo adoto wa bursu monika wandu hapa
na ufanya fete tiwono chana ngabo mndu mzazi haria kauni kwa ziwi chana bahari yafanya stash na machaya na sinema na wala miri wafanya jao na jao mabana mbukane eweni wene warenge tahabu ya hao mlibe mapesa yabo le bien des hao wabale tahabu ya ndisa ese ndongo za depaseo ngamu yesheleo ya uka emunye tahabu ino kati ya jaba ya jaunda mahibe tahabu mabana baki banga to unikayo abaki hapuwe biye harante hazi harante zonzo tipi mtetulize moralement mumlatiza mapesa mumtongeza wanrodi sur la pizio eza jirindi laila moti ngabo da tali lobu titali nula ambao ari abu malha mnaharamu wo hanji yaru mweserezo tamiga mine mafoto bana hende hanzi ya ukana c'est l'arnaque du siècle ari gabo mzazi ya hibu wa dhahabu balabe c'est laila eka ile dhahabu yo renga mba awo wezi wo meki parce que bana sambuka tujua emiti so filobia ya hibadobi ito jangu ya henda hibi wa komori miliari na miliari za husu ezengo za chiripi ewo dobi utoka uoneze rogo zinu pia ya jia subuti ya meukana zinu ndabo zongo zambao mfikiro kana tijaba nikaze mndu ndabo mekia keka kaniro mahitima bana ntobili nafa au na porte plainte mporte plainte atabelo porte plainte abokana owo wandu hafa mimi do washita kimimi haizo hanenda sendo police ti waone sezo ngopi ti bale mafoto nezo ngopi wani porte plainte mbidibo wakomoto wakanza na aretelo hauni ulwa wahuno hauni fungu shamjezi Mungu wewe ukadaini haki amina mahamira randi 2021 atalero kabana ubu hamdu momeki haumdu mwanyanya mdu momeki ya chebani ya chambi sitao shango tuoneze bani maburu kwa to twanyana ndabi engawe na jeri ngabi changa bija kena mwende mwambie wacha abonge bwa Abdullah Twif c'est honteux zourisa rubani yao yamba hasomo wedwa bandabo utubihisi kuchamba turike mapesa ewe yamba unike mdu mapesa kama na mapesa ndani kimzata hao mbaba hao mwana mshwa mtu mshabu Abdullah Twif from day Farida Mwalimu uziswa mapesa uziswa mapipa aba mhibi dhahabu eni yatu jibi wanesa chiri nabe abo inufon ya ubaya seviti bari confier lwa ne one dhahabu rulo liyo bana ekako achacha ngalicho wihuza rireke mapesa hatu yabo ba ekaka jawara nde ibidi rwanike hede namna mwanadamu ro Mwenyezi Mungu amine aboge yabo ngamlilo wana maburu kwa duko uchabana ize ndaba ize kwani chao na mbadi emani nyinga mdungo ubaba kwa hibi zembe rwa duko chaomnika ni mwenda mwe olola ngabo wadunga dawo renga tahabo meki wenda wajirisa wandu walolao mfumbili mfumdaro mfumne we irejeza wandu wangu walikuwa 3000 euro wazimwe dhahabu haruma weekend isonge zifanyi wao we uparadi ni wewe ambe na mjambrege mbavira hula uti basi ula uchawiri bo Abdullah Twif nemana ndirongo hautongo ula uchawiri ndio wafanya ukawambia ukana banuri waelewa ukangwa nzao harekerere hule dhahabu Dubai mwanzo ibado da Faransa na hiyo yonziro bame turungwa kidaba wallahi tallah kidaba swafi je suis très déçu ya ukanyirwa ndo kobidim du senti ça se dit pas parce que haina dépense patine morali patine sentimentale haina dépense za hemekino useda bia wandu ino yobidi ni demjo zikufre ni chamaninga mwalao miringa mnika wandu bursi ngamnika wandu mbena abonga nyina zama chimali sisa mitio udazala lado si wanora marongo ya hiviwa maskini dhahabu yangu koti jokati tada maskini koti jokati faya mriende mashulini hawono wandu pia wateze washire yangu yonje marahani ya woi quand même Allah ikanjo usiya mzate ya hibiwani mrubani Allah ikanjo usiya bainge 1 milliard au 100 millions za wanadamu ela arifa tu wale dazeme kinga bo mndu mzima ela arifu yamba ho mndende nayi mndu ntina dura mwambia kana utidai ekanga bo andu bainge misiri majana sheda na wandu wani kwa mbe majana mfukare ni chiburino ngabo wai wa wanadamu yamba chiburino ni dulumu mndu wonge na haki ya dai tina utamba wasaidia wandu siwichana kwa baki mndu mzima wonge na mnike haki ya hebo kakutwanza mndu ho yafumbulu enu twanza mndu yafumbulu angena mdibia den na repara erori ha bainge ti saidi ya wandu si majana shiwi ekenga bo wai wa manadamu na tuunike haki yao wai wa manadamu ngo na haki jona be kana banuta me wai wati tonga manzonike haki yangu hii yabo nsinaka utwanda utida iba o ya saidi ya wandu kum utida iba o ya parufanya msi utida iba o ya parufanya cha yoti haki okay ngamona mwenye dhahabu yinu e souffrance ntimbere ntishaba ngoge bwa Abdullah Twif président du conseil d'administration si on haya kamdo amanda we
do wambo kabalari ele wakawalongo anzo chao inde signature ya Laila e ya Farida Mwalimu pia ngasini chopano zero gozanyu pia wile sedi shukurani ale mwandu wa mwoti pia kabati mtima wa ujabani ya jaso mahitima ya ndre mahitima au yani shitaki ya jayaona ukaya uroha yabo kana uroha yabo ngujofa yabo au kazinu pia zinu zile matampo rema juge wale yabo rwaka yabo raunula raizo pia juge d'instruction pia ngani banu ma indinisa ni zonti pia do biu to kausubitia chande tichao zinu pia ze ithbati zinu za hanga zinu za 2023 bantika uziimprime ngamfikiri ukana baba we mna ichomba fali utujaizwa mbao kamfikiri kana we mna ichomba wancha abo ngamfika cha mfufulie ça va pas la tête ok bon Ahmed Abdoulatif ça inde le tina la inde signature ya ha Dr Ahmed Abdoulatif kenga wena zuhamba nam respecte mi yadi hamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula nam dotimizi miadi ni wandu womeki Farida Mwalimu puwa ze mujahidine ze fahami wajeri hadisi ritai consensus wamba halimbaba huo mdia kaura Mwenyezi Mungu wemru mtokofu wemru chao chao guna warehemu denizo njoo baba singuna warehemu she comportement ule niyo bo Farida Mwalimu wangodara umtu wandu uhuza harumwe maluka pia uhamba client worene wo princess namna mdakomrenga ato aéroport wakati na bwana ndemwe nganzo hata ujone mtu bonjour que puis-je faire je peux vous aider je peux fumbari bainga ulala nansaya bainga utara bainga ufiwane mwana chacun zo fumbari alafu nyinyi msisi msenjo msisi za kama zo mdori teza wa Ahmed Abdoulatif daona la Farida Mwalimu oh yeah abonge watijenu husiane tuno akreti aumre da pastura yuhanga mizwa chabana chanzara uwe husoza fera zome kizinu banga mona owasisemi senje wadaza watezi tsoma bajani watijelanda bantu zijake tsushie zamba oketio le waje adamba engajisiri eyeka kama mazomo de makope na wale makope kama mazomo de mapa na au mwede mahibe jowezi shaina mna tusaidie mpana naye wezi na wasaidie wezi وعدلف وسيد وعدلف وصدق الله إذ يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أين مدنكوي هكياه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم تعلمون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون متدلوم ولا متدلوميو kama tao mbiato bala la kile ndia hibue yani ngezi haraza wandu neze kidani neze Germany neze banki ile ndeza alafu mjamdoteza namba ntoke mnaipini toi waongo anzore de chao amwambio wa Komore kemparisa Ahmed Abdoulatif mparisa Farida Mwalimu na mwambie ukana ezendogora wafikiana na sedi shukurani wanungo na ndwashe ngwaona ndwa ume ngwaona wajomba ngwaona baba ngwaona wanshema na wadaza wajue ni senje wa isisa wajue ukawa khalifu miadi wajue ukawa wanafiki bahina mwambie ukana ezendongo fahari ya wafikiana daina nyina ingeneze preuve pia rielewana ya ukana ngari dunga nao ngamjodunga na shihu ya umachana masanu au mzima na wandu waidi parce que kartum nikani confiance warambia ukana na mwadai kama muda thabu dani ngamanzo mjombi sin sécurité ala fura de hula isar walibi vous êtes bête bani ukangani mala banga mtofiri kwa midaba hey ndafanya doctorat ba ndakana mwenye sha wallahi billahi ngeti kawangaliwa ngeti kaneze rasi chanja kanza nitamshe baba yangu na mtata wangu wafanya hata na roha bangwa maduhazi wa mama maskini shanga wandu watimizi wako tijo wafufulia shanja kaneze mwa hii hata na jotimizi de sangu tikawiyere weze diplome shati badie mustakhrati na ila na yone sajus wanama wakamiswiri wao no bona timizi roa ikoni roa Komori roa bamba roa mitamihuli wao no bona timizi universite wao no bona timizi academy njamba midena soma haruma roa kamiswiri hakura hanao base kemro achamba njapare da shweni ngamjwa base de shioni
Amjomenesa mafoto, ngamjomenesa bilete, ngamjomenesa diplôme, ngamjomenesa attestation, ngamjomenesa certificat. E ujokaja diplôme je mwemu anaba hayiru basimba huma, diplôme je mwemu, nduja kana diplôme kadaba, nduja kana ngamduto kakakana zombili tena akaze rupia. Akakakana akila akakakana diplôme kana nte. Au moins tikaenda shioni, au moins tika utwalia, au moins tikaenda rumweze examen, au moins tika ujibu, au moins tire connaissez. Awemba biyo yete mwimo azokoli amdujoka somo hakaka intelligence ndo kozino sha amadu huyo leo na izoka bo watwalia watu 100 babo watu yele weza hamba abangeye ekanga bo machui miti chui ekanga bo watu soma miti soma babe myezi mgi anubi abozo mbili miti lo vumbula mdatete kana wengu vumbu afandu joka na diplôme na kadaba azati mti madame dans tous les cas zombili yoti dami miti daba miti mjinga Shabanu ngamda yaki hautungu wa wandu warendwa nayi warudwa dhara ulao parce que mkomori ngeti chabanu ngamambo fakhamat ar-rais al-aqidi son excellence monsieur le colonel bona shizungu shema badio uchuwa urongo wandu na taratibu kwezi bana rais ri amini yorisa ngama tondorongo hamada la chindu la ona belu uko hata ya jonja ikono jo utorengo atobalo uduno uso basi Kobo! Omejengure watu ya Kobo! Kachaona haya. Awengenga mateni wabieni. Na mtoka mdokuwa. Ndijo kena diploma kaka kana jao. Hai. Bado msibati lo kana mtukana diploma kadaba omwe hatotwali ya ida hundru. Ngewa utona diploma utona akili. Abo yole ya basa lamtaka. Abo takani ufundu. Eka kutina diploma urudi kutina akili. Hiyo abongawe mjinga la puissance. Akenda mtati kana nyina kuza mimu mwambia mtati yenye na yezentu zinupia wade wa mjiliani ndaka mtati kana mtoka na diploma ndaka tena khalaja kana ndio kwa tuambe kana akili yone uko kemro aba umweke na diploma apombe sapa rotwali aombe sapa rongozi wa ishieza mbao timambiani ya ukahate babi hiyo efundi wa nyumeni yano mewa wa histoire ya Uislamu Tichimu enda uzisa ukana endo bia Abu Jahad. Endo bia Abu Jahad. Mnashiona wa mado wala fundi mnyumeni ya kweli kweli hudu. Ele jawabu abahindi. Amba mimi jana njaja liko liranti ntucho wondo bia muo. Amba hindi Samahani. Ambokana mimi jana njaja likoli ngenje ni joya muua. Na mudemo ta ya jali koli jana. Amba hindi Anjaja likoli jana ewabili elobya Abu Jahad mimi njatu subuti nitso wanya ntuko tamba mwana damu ha ifunda shangai ifasira mwe yale de malaba ndi ha oyamba jana kadaja likoli witsamba jana womri afarulo na siècle après directeur abo directeur tsegela unu na tiba nunga bo affaire niveau e banu maba inu 6e mwa winu CPE a winu e warede wanazioni ishiyele swali Elobia wa Abu Jahad. Ewa madu hamba hari jana kadaja likoli katujuwa ndo biba jana hakapsa. Ewa bili hamba mimi njaju subitini wenya msuko chamba wa Abu Jahad mdu ya mtinzi. Tuwahaya muwa batinda mi, mitindami. Wahe direktori hamba bofu ngetingela kwanzi. Wanu bofu ndena mna uonao ya mrahitwa ngo klasini yabo au jukirike katu klasini yabo ya muu. Utijoja wataru majali. Efunde ndore mwani madesi. Awenge mdu wako katija wanga yosa agabodone direktori ngeju iswana siwani. Amba salam tak. Qu'est-ce que nous disons? Tu vas dire que tu m'aimes au Canada, diplôme, diplôme, c'est diplôme. Ya bongo jeko mduga na akili, watashioni wale wasome, wenda watodota watuka utwalia, wenda wahulaziona hizo zote bongo jeko dodo na akili. Sheka utwalia ya jeri afanye vazi ale wenda usena akili. Salam tukum jamii. Salama nani? Anaba ha amduka urate salama nani mdomo bila aliduwa ni wa Misri bayode iliyo abasa ambao la kawwa. Mgunge nawe.
yedi njoka udomo bele ana basa nabe la kallah ngunge nawe abonge kwezi watukufu na mudemaro ngo sameta Abdulatifu mndongezo ndrome kiba minsina mrubo ekatila obo jaye bo fursi ya bo watukufu mloban hauka omekiwa paro haruma randevu kwa agenda rikana maavoka warengwa nemeki rikana ma journalisti warengwa nemeki tifanya direct haruma telezinji banu haruma wana Facebook wazizimi wasofara nemeki wa makarjoni kamnari ya linozime video hiyo abasanti na hilo katinde ze signature neze barua za hao abonge Farida Mwalimu Ramnyezi Mungu ba ntwamine ko wahuzaye kengwa duniani wajuhubulia ikaitoka wafu ngumo wa rehemu sha utitongezwa do vumburwa kekuti wa bafatiha wala kuna ujo ufanya kwa bwanongo yito Abdulatifu ngamjokanga we na mrumshe aunga we na mwana mshe aunga we na mwanaho wa mzaya aunga we na mwana mshwaho utajijibo ngaho ndwaneze ngo za jirina meki alafutije udongo wa kila baba yo kila baba yo warongo wa Abdulatifu yo kila baba amtulilie wa Komori ba minsina mdoka tinda nyiba do to ushahidi basi amina Mwenyezi Mungu basi na Mwenyezi Mungu halaba ya ukawa izzati wa jalali la ansurannahum walau ba'da hin wa izzati wa jalali la ansurannahum walau ba'da hin abonge nga wakati mtuhamba ukana maskini وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير namjo jitwa ukamaskini wala tukarili enge ufwa basa na ukautoa kwa baba urenge mali za wandu urenge mali za dhahabu ngoni kwa ndumbe ngoni kwa bursu bo Farida Mwalimu enge ure mwani gari yabo enge ure mwani avesi yabo ndotambe ulisame na bonga sina mahami ranzo kati laila ya tolo bo Abdulatifu e madoma na wakabo bo bwana yidi bo set shukrani yoti pia shawe aringa bo mwenefu paradini ulome kihodo ngo barele fitina yebeshe yala ila e waliba oti wambia jana ngeye yule yao kana uri tulumia rudi uri teza sheri eni yatuele wakaba nufakhari kajala haurudi uhusienti yahe ni haki za wanadamu abo hilo daba duhasi eni yatuele wakaba banunjala haurudi bana Allah mimi nakabili majeshi nakabili ezi nakabili ndo na mapesa nakabili chao wenge watukufu na mwambeze dua ababa sainu na mdo ishili ya Mungu banti na mtinzani twamari sina mtinzani twamari Mwenyezi Mungu ngojori nikeza khair ngamano natsaho wandu ya lazimu jerregensi ya hatu muda utuhaleban biidhnillahi alkarim no wandu ndo wa amini sina utende shanga mjoteleza wandu wajuka wa aminifu jeri renge ensi ya hatu Allahumma amin namkaru maseduma bangar jowo nando muda utuhale wassalamu alaikum wa rahmatullahi